Ang buhangku ta pahambor beli la rehinanu la acara pemeringu eti la YKB TV. Mande di tarong ya na pulung mendiri malah kata hamayang. Doa ma meninggola awang buhang menyeparong ya na pulung manang kapepi ari kama. Amin. Ang buhangku latang diri karitu na pulung na parumunda wieling la padudurungu kawulu damu dalar kamu tayo dengan dalar kamu itu na tema na romu ya na parah kaparungu na dalar kamu patu iya ka na papatahan danda wawana dapat pataka dan mau damunang makambaliku damu makakal ma'ah de lima dapat hakubu hada jalan hilup paruku nona daw panjilunga takakariok makambaliku mapahila eti ayah napapataka damu ang ubuhangu la tamu miriyo karito ninya na pangirang na mawana tutur nuna na paita hama na tadaay na maham di mapamanang wangu na tutur nuna hama na paita warumia tapi nuna panamu nanya na tau wieling ilaluri na manjala taka nakambali ko dango nakariyo ko naman di patini talangan na tao narihirong niya pa wieling na luri na mapaita na patariman ang ubuhan ng tao na imriyah ko ito na patulungan mo kawudo dango dalar hambu tayo lulu dalar hambu pito na pagitan dyan, taunang laihirai, larihin na naman. Dari hindi pa, papataka niya na kariyok na makabalik ko, kariyok naman din patiyanin, na pambuhada kaungo ihirain. Hilo pa, na maruang badanja, danjala na papalako. Naunang, diyan na patakaan niya na pulong panahon ni Miri, lukot ang jalan. Daunang dia dapat takaan. Ngkaraya dapat roda datau ihirain. Kada kapdieni laluri nama padeni. Tapi patakadannya ngkaraya dapat buhang parong da tau ihirain. Naunang dia dapat takaannya. Napawuko na miri hama na tada ay juma pamana wanja nakabungur na naunda na yana da tau Israel ni manunja laluri na manjara nyudan deda sadar ayan nanjala da tangon deda bertobat ka lahangan ni miri ang buhango na tamu na miri kayo nyuta nakapunggor na ala nyuta tambuhang magudi paromya na pulong panahon na mapadini kang gagihama mo na paromon na lagahilo na yaka tamaka mapatarimaya luna siyang banyak ka. Amandung dango ka nakapipita ni ala. Katanjadi tau na maham lahanga ni ala. Dango tau nama palakuya na pulong na miri. Amin. Malakata hamayang. Miri
halamanya kaparongnya na pulong mana. Kapipi ari kama palaku ya laluri makarot. Amin. Ang upuhang takalayo ko na pulong na miri. Ang maruang mangku pa-like yan, subscribe, dan pabiri niya laang na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.